جبرنامه آسوی نویجه ابدا محمود امین و خوش به تماشاوان روجاوا تیوی ام ایرو حساب خلق کنو لپیش بریوانه بری تماشاوان ما ام ایرو باجاری حسکنه لگل نویسکار کی کو اوقاسی خدمت اویجای کردی کریه گلک برهمین گرانبها زیرتری 30 سالان هر خدمت خو کارو خبات خو جبو ویجای کردی پیشکشی گل کرد کریه دنا با خبات وی هری دولمنده در هنر شانوی گلک نویسن شانوین بدو دایا نویساندن دهمان دمیل سرودن زاروکاجی آهتی آمده کرن دناب دجی گلک هلبستن کردیجی نویساندنه جبو کو امکار و خبات وی به تماشاوانی خورا پارو بکن مامسا عمران یوسف ایرو بمره حاضره و میوانی خلقامه بری هرچی تو بخیراتی مامسا سرچاوی می و دما و دما تماشاوانی و همو خیر و خوشی صاحب ام سپاس کنت دما خو وقتان مامسا سپاس خوشی صاحب باشه مامسا عمران نه دواره خباته کی ام ببیجن شانو تنه ده نویسا سرده زاروکا دهمان دمه ده هلبست و جانا نویسن ویجهیجی درد کون پیش بری دیاره کو گله کی تسری خود دواره ویجه کردی ده همو بشی و ایشاندیه از خوازم و یکم پرسو سابقم که جبو تماشاوان بهتر تکم گله مامسا عمران کنگی دست بنویسا هلبست بنویسا شانو دایا دست بکره براستی حسکرنا هنره بگشتی و آویجه تایبتی تمنه کی گله کی بچوک ده جمع چه بو دست به که مج موزیک حس دکر زاروکتیا خود مل تنبوره جی دخست مج واره هنره جی وینسازی رسم مجویجی حس کرش خود داوی بشتیوی او خواندنا او از بو ما مستعی وینسازیه و ویجه بگشتی جیش و هنر امزانن گش به گریدای بدوبونه گریدای آفراندنه ده تمنه کی گله کی بچوک ده هولدانی نویسی کرن هلبست نویساندن چیروک نویساندن جوه گل چاقه ده زبین برگی تمنه ام دورا 15 سالا بو وی چاقه ام فیری زمانی کردی بو وک نویساندن و خوندن جی و ما پرتوکه ای دیوان جزیری خانی جگر خوین ما بهتر اوانا جی خوندن ام باش بوان باندور بون او کلتورا منی هیی او وقت به ویجه منی نویس کی آگه هبو وی چاقه و هولدان نویساندن جوه چاقه کرن دست به که مهنک هلبست و کرده چیروک نویساندن هن به هن شانو بهتر بالام کشاند شانو وک هنره کی گشتی وک شرد بیجن دایکا هنرایی جبرگ ده هنره خود همو جوره هنره ده حوینه لورا بهتر اب هنره هانه به سحرا خو به تایبتیا خو یعنی بهتر بالام کشاند از بالی وید جی چوم دست به که وک لیستگوان وک نویسکار جی وچ هاگه ام جوانی تمنی مدورا 17 سالا بو مهولدانا شانو یک مشغول چکر او شانو نویساندن هم بو در هنرتی هم بو و لیستگوانی جی مکر وچ هاگه تبیرامه ام در کتن گشته که العین دیواره ما پیشکش کرد تمنی ما وچ هاگه 17 سال بو بیر مشانو شوپان یعنی چی شانو دهات پیشکش کردن لحسه کی بایا مد شوپان مشهور دنری بکا چاوای در هنرتی چاوای هیمانی نوی شانو چاوای و مدست خوندنا شانو یاجی کرد دبر خوندنا پرتوکه ویجیی خوندنا شانوی خوناقه که باش او خوندنا هانه بنگه ها نویساندنی بهتر خورد کرد بامه پشتر ام از چون شامی تبلی پرورده یا آماده کرنا در هنر شانو او هم گله کی سودک باشی ورگرد دیت و چاقه ایگ خواسته با هر پیمانگه ها بلند شانو بخوینه راستی یعنی گله قبول نتکر یعنی ساله بلکی 14 سر آستا سوری بگشتی 14 حب دخواستن او جی تدید واسطه بو در فتامه تنبوغ ام بخینی شانو رابو او پرورده هانی او مها هانی براستی بقاسی 2 سال پیمانگه بو یعنی او تشتیگ مستند شانو
جعلی اکادمی جعلی لیستکوانی جعلی درهنردی جعلی دقا و دهوراندنا وانا مسودک باش جوارگر پشتی از وگریام بهتر خباتا شانو یعنی بهتر خورتر کر دبارم کرتا چیروک دنویساندن لی بهتر مگرانی دا شانو ما بری خدا کومن کردی ای فلکلوری ما بوار خبات کر شخوه چاقی کما تولدانا بو کما آزادی هبو الحسگی او سالتين هيلات تمام سنة سال پشتی 10,000 بو بشي 10,000 10,000 ده مشانویا پیشی من نویساند شانویک تکار بیجیم شانویک تمام یعنی شانویک دید بری مسکش نویساندن کرتا شانو مد نویساندن لی او شانویک دریج بو و چاقی تهد بشدار بون د مهرجانا سر آستا سوری تهد بشدار بون تشتکی باش بو یعنی چه که خوشیه بو نویساندن و در هنرتیان بو لی پیشتی وی اکثر حتا او شانو یعنی جی آم نویساند بو مخست بالا خوام گو ازیب دماز بوشین ازیب کردی بوشین كردي و چاقی ما بعربی نویساند بلو وک یعنی نگل کی ولو دریج بو پیشتی مگر کردی بهتر دریج کرم بهتر کسایتی لیزه دکره ما بری خدا شانویا کردی بتایبتیج برگ مدید شانویا عربی داستک باش دا بود سر آستا سوری وقت زاند عرب بهتر خودی دولت زوده فچان داوانا جحمه آلیاده و جه آوانا جیگرتی و پیشکتی یعنی نحو جه یکی دن به بزمانی وان بنویسین یاد دبشه هنر وان دکار بکم بهتر مدید هنرا کردی او حوجه دارگ امتیاد بخبتن و چاقی چارچوبه آکار کومن کردی بون کومن فلکلوری کردی بون مبشه شانو ده کوما آزادی ده و کوما تولدان ده بشه شانو وقت داری هنر وقت نویس کارجی شانو یا زاروکا و شانو یا مزنام و چاقی دورا 3 سالا خباتک باش کر هجمارک باشی شانو یا پیشکش کر پشتی و هولدانک چه بو ام کومک شانو تایبت بشانو چیکن گروپک جی شانو گری کرد اویکو ده وی هنره دخبتن ام الهف جیویان لی مخابن نچو سری هنگی دوربون هر شانو گرک هر کسک جی باجارکی بو درفت نبو ام وقت به الهف قوم ببن و هم جی آلی اولکاریه دیجی تزانه به چاوا یعنی چاوا دولت چاوا او رژیم هانه نزیکی چاندا کردی دو گله که قدغه یعنی و بطرس و یعنی کسی که پرتوکا کردی به هاتبا گرتن تزانه یعنی او روش خویابو یعنی دبن وی ضغطه هانه ده دبن وی قدغه هانه ده مخابات کرد ده انجام ده یعنی تشتکی باش چه بو یعنی بنگهک هاد دانی ما خواست امشانویا کردی هنکی بالی اکادمی ده ببین هنکی ام آماده کرنا لیستقبانا چکن ام هنکی علی شانو جدا بکن یعنی تدید قومی منی فلکلوری کردی هر تشت پیشکش دکر یعنی او کسی یک دیلان دکرن دستران همجی لیستقبان شانو من درفت نبو ابو یعنی الگوری امکانی ابو لما خواست ام بهتر لیستقبان شانو خورد بکن بهتر چاندا شانو بلا بکن وقت زاند نوروز عاد بهتر تشتیک دها چوباندن بهتر شانو راست چما جبر او هنری هانه یکی دکشینه هنر لیستقبانیه نه وقت بسکن طولو البشیا جماوره کی تهلبستکی بیش هلبست بلکی تلفو تفجري هناك هم تهلبس تاخذ بيجي او بيبن تاني للاستقبال قال لك تشتادك الاستقبال لو تفجري دك تجيانك البيش ياخذ بينين لورا بيتر شانو ده شو باند او شانو يا هاني تقاربج هدي ما خواست امل بيشخن هولدانك چه بو مهرجانا شانو بلدار خستن مهرجانك شانو يا كردي چه بوجي يعني تبي کو بلكي نگیا سری لی تشتکی باش چه و خباتا می بهتر آلی شانو ذکر دبر جار جاران کرتا چیروک من نویساندن جار جاران هلبست سرود زاروکا
يعني بگشتی چاوا بو لگوری درفتی لگوری هزر و رامانه يعني تشتن هني جانا رامانك جمت هي تتكاربك چیروک رامانك هي تتكاربك هلبست آگرینگ چبو گتوی هستی خود در برینه بريك گنجاو بريك ويجي بدوي تذهب وتكاربه ويتشتي هندري خوا درخينه ورابري كسي خوينر و تماشا بابك باشه مام سامن ده گلک شروع ده درباره خباتی خود ده و گلکی گران بهای جی راستیش کده که پر مزن دواره وجای کردی و شانویا کردی و حلبسته تده سخازم یکی بیش مام سامن ده دمکی ده دست بکرد تمنی جوانتی به گلو دمالبات تتکس باندورا میلته حتی اوقاسی تگود من هن به حلبستن کردی سترانن کردی باندور ببو مال عما هناك جالي ولد بارزيه ده برايم نيج مستر وچاغي تي تفقرا كردي هبو مثلا هزرانه توي هبو ام هند تمنكي گلكي بچوك دبون ام باندور بون هزرانه توي كردي وولد بارزيه و ام مگوهدا وجايا كردي دوزا كردي پرتوكي گريداي وينا تبيقو قدغه بو تبيقو يعني مطرسيك مظن تذهبو لما وك ناس نامه مخدور ديت باندور عمي بيتر بي جروبا برايم نيجي مستر بو او جروبك تجي دمي جوان بوي او برايتش مستر بو جيم مستر بو او 4 سال جيم مستر او تبقرا بيجم تبقرا نتوي اج تشي بو و دمید تبقرا پارتیه کردی بو هزرک نتوی هبو پرتوکن کردی در باسی ورده بون ما بهتر ام چون ما او خواندن دست بکه ما جگر خوین خواند بهتر پرتوک جگر خوین بون سیدای تیریج بو پرتوک او تبي جوجيا كردي يعني بلكيج آلي هلبستي ده هناك برهمن هابون ليج آلي رومان وكرتاچيرو كده گلكي كيم بون يعني هندق بون چه دردكت ما تخوان چه دقيامة ما تخوان تبي جو او پرتو قدغا بون يعني تبي رامه جاركي ما پرتو گش دبني عرضي ده بشارتن ما كولاي وما بشارتن جبركو تمي وقت تظن يعني مثلا أولا كارية ودهات المال تفتيش ذكرن فتبيولوجي جريدانك مظن جمع ناس نامه يا مهبو يعني أزيك جوانا أو هستين تويد تمني بعض صالي دي 14 صالي دي از تبيرامن از رفع حشتان هابم مخافيري زماني كردي كري شو من أبرس بكرة ما مست دم كده خندكاري دبستاني بوي ده حتى دست بوان خباتن ویژه کردی کربو وی دمیت باندور خواندنات نت کرد خواندنات یاد مستانه نه يعني بلكي از بيجم دقوناغا بكالوريا وان ده هناكي مجهودان بيتر بخباتا كردواري كر بلكي وي شاغي هناكي بس از بيجم باندور هناكي بركت كاره يعني جهدانا بچان داتا یا خواندنا پرتوکا باندور الخواندن هناك برواجي وي كي بهتر تخرد که بهتر هشیته بد که بهتر يعني مرو چالاق دکه هشی مرو چالاق دکه خواندن يعني دبي بشگرج خواندنا آفرمیره و او باندورا مظن لمن ابو يعني تميز دا آستا يكم دا بوم دو خواندنا خوده هفدو تمام دكر تبي قوم بزمان عربي دخون اللي يعني او باندورا مظن تناب پیواژه فیری زمانی کردی بوی ما مستد دروشه که ده اوجی قد خبو زحمتی آوی هبو دروشه که تو خواندکار بوجی دوی دمی چما فیری زمانی کردی لبو خال باجاری حسه که بود دبستان هبو یان دمالان ده تبچو شوی فیری زمانی کردی بود ناش ما دبستان کردی تنابو کردی وقت چوا بو هناك دبي وك افيوني بو يعني قالكي قد غبو يعني برتوكا كردي دكاريبو تهر وكسن زان بدل كويدي يعني تقول دابه وچاغي خلين بيربونا زمان كردي چه دبون بدزي بارتيا چه دكر بدزي بون
دەستپێکی ئەم تەبلی خولەکێ بوون ما ئەو خولێیانێ چ بوون ینی تیپ بوون ما فێری تیب و تیپا دەبوون تیپێ دەنگدێر و دەنگدار ئەم تشتن ینی ئەبێ ئەم کارم بێ ئەلفەبێی ئەم وێ چاغێ ئەم فێر بوون تەبلی خولەکێ بوون پشتی وێنا ئیجا ئەز خوا بخوا مخوا فێر دەکردم ئە پرتوکتانی پرتوکێکی هەبوون وێ چاغێ ڕەشیدێ کورد بوو جەلادەت بوو ئەمە ئەف پرتوکێک دوارێ فێربوونا زمانێ کوردی دەردەکەتن یامە دەست دەخست مەخوا بخوا ئیجا مەخوا فێر دەکرد باشە مامۆستا پشتی vê qonaxa hanê te hinekî bi dest nivîsa şano kir deman demîne te duwarê helbestê de hinek helbest nivîsandin heta xebatê te helbestê berdewam e yan te dayê seknandine هەلبەست دەستپێکێ دمنیویسان جار جاران ئەز خۆ نابینم هەلبەستوان ینی بێتر بەرکی دوارێ چیرۆک و شانۆ دنویسینم لێ جار جاران وەکم گوت جارنا هەستێک تێ مەرەوەی هەستی دیکە هەلبەست دەمێکێ منویساندن پشترە بێترم بەرێ خۆدا شانۆ سرودێ زارۆکە هەوڵدانێ من پێشی هەبوون هەنێک سرود منویساندبوون دەمێکێ هەتا ینی پرۆژەیەک هەبوو گە ئەو سرود ببێ سترانج تێدیت خەباتامی چوو وارێ منهاجا منهاجا دێ چاوا بوو سرودێ زارۆکە دوێژەیە کوردی gelekî hin dikin. Gelekî rast. Yani wekm got bêtir yanî tiştê wêje diwêjeya Kurdî dibêtir berbelav helbest tenê bû. Helbestê em karin bêjin hema dikaribê not û sedî ji nivîskarê me helbestê dinivîsîn belkî not û neh bî. Di minhaca de pêwîstî bi sirûdê zaroka hebûn ji ber ku minhaj divê sirûd di hundirê wê dihebin. Hevalê menî wê de xwe dispartin me. Carna mijarek heye em digeriyan me helbest derbarê wê mijarê nedî. Xwe dispartin me digo le dê binivîsîne ji te pê Ev di van salên dawiyê de bû ne Di van sê salê dawê de min nivîsand ana di minhaj de Sûdê zaroka çendêmî yanî dwir de hene. Berê jî min nivîsandibû û berdewam kir ana karin bê grûpek heye li ber çapeyê gerek yanî di dema bê dibê çapkirin. Ewaya jî wektî bêje beşek taybet. Yani xweşiyek di wê cîheyî nivîsandine wê çawa tê xwe bike tê xwe daxîne asta hişê zarok derûna wîna. Ew jî yanî gava ez dinivîsînim bi rastî ez tê dijî wek xweşiyekê dibînim. Ew ji bo hûlo bû û hîn jî car caran ez dinivîsînim. Wek min got yanî mero nikaribe ji ka ez ê îro şano binivîsînim ya ez ê îro çîrokê binivîsînim. Çawayî girêdayî xweseriya kesê nivîskar. Car caran ez hestek têmî ya ramanek têmî ez radim ez dikim helbestek yaz dikim kurte çîrokek yaz dikim sirûdek zaroka. Wîloyî yanî mesela afirandinê wîloyî yanî mero nizanibe ka çima çawa bi çi awayî ev helbest nivîsan. Lê piştî dinivîsîne dilber disekine belkî carek din dubare bike ter dubare nebe. Yani çawayî girêdayî gelek tişta girêdayî rewşa got tê di wê demê hene di wê dema hene di wê kêliya hanê de ew tiştê di hundirê te de kom bibû divê teqiyaba divê bûbaya tiştek yani. û tiştê herî bedew gava gimero wî tiştê hundirê xwe bike wêje. Wêje bedewî yani diriya wêjeyê dikare xwe bigîne her kesî dikare ew tiştê te tê difikire ew tiştê te hest pê hest dike dibigîne her kesî. Çima tiştê bedew bêtir zûtir digê xwîner digê kesê temaşevan. Wilo yani ana em vegerin heta tecrübeyê wêjeya cîhanî jî wek nemûne wêjeya Fransî ew feylesûf û ew kesê ramyar xwestin di wan ramanê xwe biweşînin. Riya herî guncaw
وجديد وجديد أو رامان أو فلسفة أو فكران وجن حمو بريا شانو ورومان وهلبستي بلابو نابدك قلد بلابو فريا حري خورت قلت كاربه هشياريه ورامانا وبلابك ويجي جبرچه انا گابا گت خوارنه پیشکشی میوان کی خود که تتخوازوی خوارنته که سینی که حری خوشک دین سر سفره یک حری بدو چما دبی جاو بری زگدو او بدویا گت اف خوارن کری بهتر حتى تشخواني حزنك يجي تجي بدوية راسته فويجولوي ويجا او فراغا قد كاربه هست ورامانا دريا ويره پیشکشی خلقی بکه پیشکشی چپاکی بله ما خوازم دوی وارده تا بحثا سوردا زاروکان که راستیش گله که پر بالکش هجی دمتریارن ریوبری خسر دجی مجانا دیتن دما سوردا زاروکان دنیوی سینما او تا دواره هلبست جی جانا نفسان و خبات تی شانو جی هیا از خوازم صاحب سنگیه که گلو دما تدنیف سیا هری زیده راحت کیشان بردلیته یا وسط زوره جی ناکشی از نکارم بیجیم بیکیان بهتر حسانه اجبر نویساندین چاوایی گاوا گوته ریو ریبازی وی ناس بکه همو جوره وقت مگود هزرک هیی هستك هي دندري تد تشتري هرنت تخوازي بيجي فشارك هي وك مثلا شواي وك مثلا زايني يعني انا زاروكك دزكي جا خدي نهم هادميني تمام دبي جادر كبيجي يعني كي ميولو زاروكي حفت مهي تشي بيا شش مهي نوك زاروكي نهمي وجزيدي ولو بيجي يعني اوجي تشيناب تشتكي دندري مرودي تمام دبي دكوي شيويكي يعني انا او زاروكي تشي دبيجي شيوي وينا يعني دبكو رنگي وينا شيوي وينا جدابه عيني ولوي يعني انا تشتك جمهي دبس رودك زاروكا تشتك جمهي دبي هلبستك بشيويه هلبستك دكوي تشتك هي شوية شانو دوی درکوی یعنی قلبکی گنجاو هی جوی هستیره دبکو نه از دست نشان دکم یعنی مثلا گریدای آفراندنی گریدای او قالبی حری خوشک ایگه تبخوازه و هزرو هستی خواه بی در پیشکش بکه او قالبی هانه جانا يعني نمرو دست نشان كراست يعني بلكي مثلا خوسريا شما مگو خوسريا نویسکار بری هر تشتیه يعني نویساندن گریدای خوسريا نویسکار دا آستایه که ده بیشتی ویناش خو نویسکار گروه جواکی زانم هم سبب برم تاخد که جبر کدامات سرود زاروکا بنویسینه مثلا دواره هلبستا یا کمرو بنویسینه جبو کسی مزنجی دبکو بجاردنا گوتنا تچیجی بکت کانی بکی سرود زاروکا تنچاری کو هنه گوتن نوسا لگور وی زاروکتی آوی لگوری کو بکار به زوزو فیر ببه بنویسینه هری راست راستش خو هر جوره یک ویجی شرط و مرجی ویهن يعني سرودا زاروكا نحر كسكاري زاروك ربني بيسيني دماج زاروك ربني بيسيني قال لك شرط ومرج هن دبيت الجورز ماني وزانا دبيت بقر آستاوي زاروكي دبيت وكوي بهذر تشتن هن دي سرودا زاروكا دي ناب مثلا درباسمن چناب زيدي تمني بينا تشتن هن چناب درباسي اندري سرودا زاروكا بكي gerek او کراسي هاني الگوري زاروك وقت کراسي كل زاروك جم جيمستر بي ويفر دركب وجب جوكتر بيجي ويتان دركب دبيت زانم بيتشكير دني بيسين يعني ابايا بري حرتشتي ونافاروكا وي سرودي نوك نافاروكا سرودا مزناي راست تنكار سرودك افيني جي زاروكا چه نابه دما قلت بني بيسيني جي زیدباریت نکار زاروک دبیل گوری زانی ناوینا گوری آستا مجی وینا گوری تگهی وینا
نابه تتیگهنه ولو قلو زیدی آستاوی درباس که تی نکهش آلی کی در رتم و آواز دهندره سرودا زاروکات تایبت یاوی هی یعنی أنا بلکی از وقت میناک بینم زارگوتنا کردی او ستران او سرود زاروکا بچقا ببین حسان و برتم کلو خوش يعني قاواز بميك وياك طير كيبلك زازا بالبل درماني دل بنر بتشاوا رتم كلو قزاروك جي حستكش قارئ أزبرجي بك وشبيرناك والغوري يعني الغوري مجيوي الغوري تمني مجيوي فأفقش دبي مرو برجع بكر قاباق مرو بنيوسين وقت مقوت يعني أزنابي جم مثلا زي إيرو رابم سرودك زاروكا بنيوسين از يعني مثلا نبلان كري أفراندن دبقو جارنا مثلا أنا از مو نامد من هاجا دجمد خواستن يعني دبي ما نبيسان دباي دبي ما نبيسان دباي حتى قلت بنبيسين يجي شاواي روشك هي يعني أنا نبيسكار عليك هي دبي خوا آماده بكيش نبيسان دنير جار جاران هلبستك جمت هات خواستن مثلا جبو من هاجا ده عيني ويسع عديدة مدنويسان وجار جاران مدقو بينا خفرة بك حفتيك دما ده روجات ما حطاق از آماده بوم جبوغ از بنويسين فمثلا كلو هنكي ولو هنكي ولو آلوزي ناست باشا ما مساتن كاني وصا سروده كي وصا بكود تماشاواني مريا زارو كان البيجي او سرودن كود تنويسان دين هگر يك بيراته سرچاوه में سرودك درفای که دیگه سردایی که سردایی دوی دای لی دای دلووان هجای لوراندنا تسازه دنگی تخوش آوازه من فردکی جیانی و مستی ریزانی قربان بم السجاری درجبوت دیاری ابایا سرود جولو هنكي دريشتر بو بس ما بشك جي درباسي من هاجكر اف يكشي سرود اي سرود كيسر بسيكي نويسان دي بسيكا نويرك بسيكي مياو شيار با نكا بخو ايشب شوا نيجيري نيجيرا مشكي قلو بسيكي رابا روشامه پر خرابه مشكا ارواني مخوار رونشتن ايدي نابه او بسيكا ناب مالي مزن بو بدلالي مشكان جمال درخينه بيجم تخوش والي بسيكا بوز نرى باشخوا نكت دوس دبيجن اي نويرك تجار نابه خدي دوس گلک خوش هاتیه بیوین گلکی گران با هاتنه کارانینه زمانی که گلکی خوشه مامسه من پر بالا خودش شنگی اجی خبات مامساتیا زمانی ما کردید کرد زاروک دم سوریدان دبیجن خاصوصا خوش دنیوسینه باشه مامسه امرا از ویجی بیجم دنوا کردان ده بعد او خاص سوریدن گلکی خوشی دنیوساندنه و دبکو کسین دنیجی هب دنیوسانده چما آوازن موزیکا ستران زاروکا او خاص نوا کردان ده که من گلو او خاص سرود هنه بس از بیج او سرود تنیوسان دی حتان حتی دایت هنرمنده کی کو بکار بوان سرودانا بکه آوازو جبو زاروکان پیشکش بکه انا جوان سرودا بری چند سال کی پروژه کبو هنرمنده کبو موزیک جن بو تکلی مرکر بو از خوازم بکم آواز و چاگه دو جوان کرن آواز جی پشتی و نه هنه کی تکلیت نامت خود بو او جی چو درکت دربه پروژه کلو هبو براستی یعنی يعني قابق ببا آواز وشتران ويقلكي باش به لهين يعني أو كسي قوخا بده برو وبكا آواز تب خوش نکانه ما مسامن چون که نبا اخافتن تر در بس بو تا دست به که هنه کو ساز جی لیدای مثلا تب بخازیش برکو هم اوکی آواز او هم وقت نویسا کو تنی ویسان بتایبش بو زاروکا او قاس آواز کرن جی نه لازم چون که صبر حاتیه هناندنه تنی وسا آواز ویجره بگوتنه یعنی جبرکو نوا کردان ده اف مجار که گله که گرینگه و دویجای کردی ده جی بشه زاروکان
پر خدمت کم خدمت جراحتی کرنه یعنی اره راست بس يعني قابق كسكي موزيك جن آواز بكوي باشتر بي يعني هر یک کاری خواه بكوي باش بي أنا وكم دبینن يعني سرود زاروكا هم جي زمانی ویجی خورده که وی کلتورا ویجی گریده ده فلکلورا وی گریده ده و هم جی خوشبونک ده وكم دبین أنا زاروك تيوي قلق سترانين زاروكا بلابون سردبی زاروکا تی گوتن اوایاد هیله هم ویجه یا زاروکا آ کردی جی بربلاو به و هم جی آستا زاروک آ ویجه یو گریدانا یو زمانی بهتر خورد بیا باشه مام سامران هری زده دنوا چیروکان ده چیروکن جیانی چه دی نفسینه بحثا چه چیروکا خودت که شخوا گروپا کرده چیروکی مهنه لبر چاپین یعنی دما پیش دازی چاپ بکم بهتر از جوی چیروکا سمبولیک هست کم آکو نه یکسر يعني او جيوريا اولو پر خرط و جيوري يعني واقعية زقلكي باليوت نارم زدكم يعني باوايكي سمبوليك از دنيفيسينو او پسگریکی جیانی او پسگریکی جواکی او بهتر اوانا مد چیروک خود کارانینه هم جی یعنی او امکارم بیجن پیتویه جوی جواکی یعنی او پیتویه چی پسگریکی مهنه چی پیتویه هی سرکه یعنی ای پیشی يعني مثلا ايرو ديارديك دي جواكي دهي او دياردا هاني جيا آستكي ناي تحمل كرن دويكو يعني سربي سكن عندن چماز دبيجم ويجا شورا شكي ويجا دكار گوهرتن چيوكي ويجا دربرينا جيوريي لي كيجان دربرين يعني ناب مثلا انا ده جواكي ده قلق بسكريك هنه قلق ديار ده هنه قلق بوير هنه لي بوير نسركه هنه يعني تشينا بتهر جوه بده مثلا تهر لسر امكارن بيجن لسر بسيكا كيف نبيسين و ده همان ده ميده بسكريكك مازن جواكات ده كيجان بيشي قرقت سر بنبيسينه سكريكا جهيي سر بنفسيه أبجى من التمي تشتي بيتر بيويست كي مرو بالي بكشين السر ومرو وكهشياري كي تشيكي أو مجار بيتر از درم از دوان دد نفسي يعني از وان مجارا شخور دكم مجارا نفسان دنا أخوة هنا كان مثلا دروشك دجوار ده دكارن هلبستك أبيني بنفسين إيمز نكار يعني دروشك هي مثلا وقت بيجيتش دبيتشن هنج بترينه أره بترينه جانا مثلا تدبينه يكي قباناني يتنيه در مثلا جلكي بهاتك أنا وقتها ويجلي بهاي قباناني تا بيوستره تشتن بيوست هنه ويجا جرك ولوب ويجا جرك روناهيه سر تشتي إيشا إيرو هيي إيشا برشا أو نخوشي وبسجريكي جهنة تبيت جه بدوانا روناهيه بابي سروانا وظيفة ويجي أركي ويجي أول نتهر دروشك دجوار دت هر لسر تشتكي بني بيسينج أو تشتياني نجرنج أو تشتياني يعني مثلا بيساندن نرفاهية نكيف خوشية كما بني بيسين نا تبي زعم بس شو بني بيسين تشتين هني جرك يعني أنا ويجوان جرك ببرسياري أخوة هست بكي ويجوان بشك جوي جواكي راست مگو خسریا ويجوان ويسكار هي لي خسرياوي ناي وتي گو اوايا خوش جواكا خو قد بكي يا دوري ايشي جواكا خو بكي
بكبه وك مثلا أو كسي بطر ورونشتي بيج كور زراب برد ور بقطة ويناوي هر هلبستك مثلا وك ميناك هلبستي أبيني خوشن مثلا لدمج هي دمج حد تشتير هي جاباج شخوا جاباج تمجار كابني بسينه نه مجارا جواكي نه بيتيفيا جواكي كس ويناجي ناخويني وكس يعني برتكا وينا و يعني تشتك نبيسان دي كس ناخويني هناك دبيجن أشخور دنبيسين نراست وجوان جخوينا رار دنبيسين جبو خلق بخوين نشخور دنبيسين راست خسرياوي تيد هي داوي تجواك كردنبيسين تج ملتا كردنبيسين جاوا قتي دستي خدای سر برینه وی ملتی او ملت جاوا گنویسه تبخوینه هست بکه قتا دست تلیکا خدانی سر شاوی بهتر او نویساندنا تا بنرخ و قیمته بهتر دکار باندوره بکه باشه ما مثل از این قابین سر برهم انتعانا دون برهم تا چاپ کرنه بر دستیتنه تا خلاص کرنه جی او برهم تدکانش مرن آواروک یعنی یوصاب بدی ناس کرن تا كيف تربوي على كارد مجرد شاب كرناوي وحتى عم بيجن رو رسمين برتوكي شخوا برتوكا بشي شانوبو بناسين بناسين أبايا بناسينه أبايا ده 1017 وشان خارج سرسرة لأوروبا شاب كر شخوا آماده کرنا مکارم بیجن آماده کرنا هندرین و برگی وینا خلیل ابراهیم مامورتا خلیل ابراهیم حتى قالب ويجت قاب وینا او مکارم بیجن دزاینا وینا و در هنرتیا وینی هندر و قابا ویگش خلیل ابراهیم سلاوی مجیره و لوده ها چاپ کرن جارا پیشیش خواه بایم سالا 10,000 نویسانده بو 10,000 ناواروكا وينا كسن مرينة 5 كسايتي مرينة اللي كسايتي امكارن بيجن كسايتي مهل بجارتني دستلات داري قيصريكي روماي دادور آگو دادي مروفيگو نونرتيا داديه دكي و كاهنكي او امكارن بيجن كسي اولدار او تمثيل دكي و جينكي و شهيدك باكروانك دفرد مجارا وي تشاواي تشاوا انسان دجيانا خو دگرو حتى كجان استي راستيا خو جي كسي دردورا خور دردخيني و تشاوا چما راستیا خوابت شیر و چاوا کسی در دورا خود خابین یعنی مثلا چاوا ماسکال خود کو دکاره در دورا خواب خابین ام دبینن کسایت دیوی راستی یعنی آلیک فلسفی تدهی آلیک درونی تدهی مثلا کسایت قیصر دکاره ملتکی بخابین ملتکی تخابین و دیگه يعني الجم التي اخوات كسكي قلكي مظن وقلكي حطانا قورا وينا وبيت سوندخون اللي قابق راستي اخوات بيجي دردك كسكي كيسباز كسكي ملتي اخوات خابان دي ايه داد ورجي ولو قاشو يعني عدالتي بيكتين اللي راستي اخوات قابا دبيجي دبي ما بستام نبيكاني عدالتي بو مثلا دو دريج ابي كاهنجي قاباق سركشيا ملدك و لي قاباق راستيا خد بيجي او ما بستاوي او ارمان جاوي انه ببي كاهن ببي كسكي ولدار ارمان جاوي نه ارمان جاك باقج داوي بتشاوا عالمي تخابينه يعني مسألة تشاوا هي مسألة بتشاوا انسان بدروة كسي باقج تني او بكروانه بكروان چما كسي حري باقجي جبر كيسبازي جوي تني جبر انساني رح خود ده يعني بيشتي رح چه هي اب كسي هاني اب كسايت دين قاباق او خابان دين كرن جبو كسايتا خبون يعني كسي دين كرن قرباني
ji bo hilkişin, ji Hilkişin, bo ji bercewendiya xwe nîkesane û bisexin. Lê ev ê pekrawan ê tenê ê gora wî tineyî. Lê qada şer şehîd bûyî gora wî jî tineyî û ev ê din heriyê gora wana bûyî ziyaret. Yani biner ferq. Rastiya civaka me de jî vî rengî heye mamoste. Eyn ew wilo bê çawa mirov bi dur wa kar dike, çawa dikare alemê bixapîne ji bo bercewendê xwe nî kesayetî. Mijar wiloyê gelek tişt di hundirê wê de berfire rastiya vaya mamoste Mihemed Resûl wek şano jî pêşkêş kir. Bişxwe me bigote wek şano hatiye pêşkêşkirin. Erê di mehrecanê de. Başa mamse mehrecan hate pêşkêşkirin? Di mehrecanê de beşdar bû. Weka ast jê re hate diyarkirin? Erê baştirîn şanostan. Baş. û min xelata Abdirehîm Rehmî a şanoya bajêr a şaredareya Amedê di 2017 pêşbirka deqên şano çêbû min xelat ser vê şanoyî. Baş. Lîstikvanê wan te diyarkirin mamse di mehrîcanê de? Na ew karê derhêner li bijartina a lîstikvana karê Derîna te jî derhêner. di ser lîstikvana Lê ez buwan rabûm di kar û xebatê de buwan rabûm. Başa berhema te diye mamste ew jî hatibû çapkirin? Berhema min diyem şanoyek zarokayî. Şanoya zarokan. Şanoya zarokayî ana çapa di dua wê çap wê bi awayekî fermî çap be ew jî li Ewropayê wê çap be. Awaya jî ji çîrokek folklorînî Kurdî wergirtî ew jî girêdayî civaka me. Belkî asta wê na ji temenê 10 salî heta 14 salî yani asta wê jî ne asta zarokê herî biçûk e. Ew jî ji folklora Kurdî ji kultura Kurdî min çîrokekanî lê me kiriye şêwazê şano me guhartin baş tê dikirine. Başa mam Samran em spasiya te dikin rastî jî gelek pirsîmeyên cuda jî hebûn lê şirovên te gelekî baş bûn di derbarê wê je û xebatekî pir dewlemend te daye meşandina rastî temenekî gelekî dirêj te xizmet kire hêvî dikin temenê te hîn jî dirêjtir be ji bo zarokan ji bo wêjeya Kurdî gelekî qedrê wê heye. Dawî ez xwazim gotinekî te ji bo civaka Kurd û bi taybet ji bo nifşên me nû ciwanên me nû yê ku bi zimanê xwe dayîkê dixwînin banga te ji bo wan çi ye? Baga em destpêkê ji bo nivîskarê me bêtir guhdanê bi nivîsandina a taybetî dwarê çîrok, roman û şano di bêtir xebatek xurtir çêbibe ji ber ku berhemê Kurdî çiqa zêde bibin ev wêjeya hanê dewlemendtir dibe. Pêtiviya me bi cûreyê çîrok û şano heye vê got nivîskarê me bêtir berê xwe bidin van wara ji ber ku piraniya nivîskarê me wek min got helbest tê dinivîsînin. A di dua ez ji nifşêmenî ê ciwan û ew nifşêmenî nû zarok ew ê bi zimanê xwe xwendine ez dixwazim berdewam bikin. Berdewam bikin û guhdanek hîn zêdetir bi çanda Kurdî û zimanê Kurdî bêkirin ji ber ku hebûna milletekî ye yani milk û samanê me ev wêjeya me ye û nasnameya me ew agir diparêze ji bo lo ez dixwazim hemû kesê Kurd bi zimanê xwe bixwîne û binivîsîne û wek dibêje bide pêş çanda xwe bide pêş ne çandê ne çandê di ser çandê de bige û bi rastî çanda Kurdî nekêmî çandê dine nekêmî yani em naxwazin ti çandê kêm bikin lê çanda Kurdî nekêmî wê astê de ye û asta cîhanî de ye. Spas dikim mam Samran gelek şirovên xweş dane me spas dikim tu bo mêvanê bername me. Spas xweş û ez jî kêfxweşim û silavire ji bo we û ji bo temaşevanê. Sağ be gelekî spas. Berê temaşevanên bernameya Asoyê nûêje bi vî rengî jî li gel Mamsa Emran Yusuf ku gelek xebat û berhemên nûêjeyê pêşkêşî civaka gelê Kurd kiriye hêvîdan ev xelek hatibû pêşkêşkirin gorî dilê we bû ji bo xelekeke nû her şad û bextewar bin.